but akusile ukuthola indoda e-rich ngiyasebenzela kufuneka ngizisebenzele ukhomba ukuthi izinto ziyazalela iyazalela iyakhula kuyaphambili sokuchaza lokho uvumile abaphansi njengoba sila ekhaya egcekeni siyangena size ngozodwa njengoba wayibonisiwe ukuthi lapho esihlahleni kunemicimbi ekufuneka ukuthi siwenze khona uyophethe intambo zempilo yami ophethe umsebenzi wami wokududuza nazi-ke nizothi upeta nenduni yami nanihlakaniphile nizokuthola ukuthi ngisho ukuthini nakho nakhulele khona bugogo so kwaba nesibonakala sokuthi kufanele ukuthi sizolungisa nakhona njengoba wayesasilungise iy'nkinga zakhe ngokumusha baba uzophuma wonke umuntu bese uyaqala uyasebenza kuyaphahlwa and besicela le moment ayizoba khona konfilna njengoba-ke sizolungisa lapha esihlahleni sizocela ukuthi amakhamera asidedele ngoba kuyinto eqondene nomndeni mina lasisuka la soke sesazi ukuthi ifamily ubaba uyabona uboneni then eyami impilo ile siyabuya esigabeni so sizolungisa lokho ukukulungisa-ke kuhamba kuthinte izinto ezithanda ukuba sensitive ngoba kunento ehamba ibe inhlambuluko ethinta umndeni kakhulu engeke kukwazi ukuthi i-disclose noma iveze phandle okay uzogibela ngapha nazi iy'lwane zimbili sesiyasuka sihamba siyasala-ke esodwa siyisithebe sikagogo lesesinye nesikhukazi sakhona isithebe sikagogo ngoba phela ugogo umkhulisile siyahamba-ke siye emanzini umsebenzi wami-ke mina kufanele masifike emanzini siye enkosini yamanzi zokwethula uzodwa enkosini yamanzi imethule azothula yena izipho kwinkosazana yamanzi wonke umsebenzi wenzelwa emanzini kuzodinga ukuthi kube nesayini ezokwenzeka ezokhombisa ukuthi inkosi yamanzi iyamukelana nenkosazana yamanzi phansi kufanele izulu lishintshe ukushintsha kwezulu likhwisha lishintsha liba mnyama kubadala inkosi yamanzi iyasondela uma isisondele uphakamisa izandla ngicele ngenze i-rotation phezulu kanje isithatha yakhe ukugaba ngabanayo isithatha yakhe ayikhule phezu kwekhanda lakhe abomhlophe wazalwa abogogo okwesibeletho somfazi namhlanje abogogo ukuthi wayezalelwe inhlanhla ezalelwe uphile obasekela amahlombe akhe namhlanje uphinde yazalwa ngesisu samanzi sithi kasekuhle semhlophe bethu sibheke uyangithwalisa engizalwe nako siyamjuzisela siyamgeza siyamhlambulula uzalwa kabusha umuntu uma ezala uphuma egazini inhlanhla zami uyangithwalisa ukukhanya kwami ngithwala imimoya oyiphonselwa abakini abayethula mhlazana behambe emhlabeni ukuthwala okucorrect lo iso endishini emanzini iyogeza siyarivesa silanda isibusiso sakhe ekuzalweni esizalweni sikamama
indawo yitho ngozalwa nesibelethweni samama awuthwasele enyangeni akekho ugobela womndawo yinto ozelwe nayo oyinikwe umuntu owahamba wayishiya yethulwa kuyena ngosazane hamba emhlabeni sesithatha nekhekhe konke siyakuphonsa sihambisa kuyizipho ayilethile enkosazaneni yamanzi ngokumukela ukuthi acknowledge ukuthi unempilo abeyifile engazazi ukuthi lempilo iqhamuka inkosi yamanzi umphathi izulu kunaliselibuyisa kakhulu ngamanje amanzi uyajabula uyacelebrate ubonga ini ubonga lokhu simnikeza khona manje